Football Titi par zaruk somli pakhat na ngai thavele don ta ila European football a in elna sang English Premier League, La Liga, League 1 te kheltran ani to lain German League sangber Bundesliga le Italian League sangber Serie A te ero kheltran alani lova heti lai hian Germany a in elna pakhat DFL Super Cup ero khel anita a Bayern Munich in gol ni gol khatin Stuttgart an ne ani he matcha hian Bayern tan an gol khung khol Hurricane a minisom parena gol maswai khungin second half minisom sari pasarina Bayern hian Liverpool atanga an laklu thar Luis Diaz mangin an gol ni na an khunga additional time minisom kwa pathumna Stuttgart hian Jamie Leveling mangin an sepul su then ma sela gol dang alu bel talova Bayern hi gol ni gol khatin an chak DFL Super Cup hi Bundesliga season thar khu honna match tia soithin ania he matcha hian Bundesliga champion lai le DFB Pokal champion lai te anin machon thina tuntuma po hian Bundesliga champion Bayern hian DFB Pokal champion lai Stuttgart an neya Bayern hian champion no moi an choita ani hei wang hian English striker Hurricane hian a careera champion no moi a choi tum ni na atonga Luis Diaz hian Bayern Munich tana official match a khel masak ber a debut match ni in gola khung baka champion no moi a choi ngal ani hei in elna DFL Super Cup a hian champion ngun ber hi Bayern Munich an nia tumsom pakhat an champion towa tumsari runner up ani to bokani champion ngun ber ta tu hi Borussia Dortmund ni tumrukan champion towa Werder Bremen tumthum champion in dotin FC Kaiserslautern VfB Stuttgart Schalke RB Leipzig Leverkusen le Wolfsburg te tum kha theu an champion to boka team dang champion an la om lo thung Spain a league sangber La Liga po season thar kheltran anita a heta hian team in lan langsar zuala Barcelona in khwalmuala Mallorca sithum finance sopa Barca ta Minisarina Rafinha chuan Lamine Yamal siam sakatangin gol maswaya khunga Minisom ni pathumna Ferran Torres an khung belin heminu hian gol dang lu bel loklo ma sela additional time Minisom kwa palina Barcelona gol thumna Lamine Yamal akhung velea sithum fain Barcelona hi anchak ani he matcha hian Mallorca player pani Manu Morlanes le Vedat Muriqi te farsa faret kat an choi wangin no chua an nia Minisom lina atangin Barcelona hian player pahnia tamzokin an khelani heti lai hian Barca hian sini fine man ruai to boka ma se player pahnilaya an tamzok chung hian gol khat chau an khung bel in khelzua Barca kai ruai tu Hansi Flick an alom tok lo thu soizuin point thum kan lo chuaka apoimo takzet ma se sini fire ma kan ruai lain red card pahni an choya khati chung khan kan team khan 50% chau kan theina kan lantir ani hetiang hi thil thleng lo turani player te hi kabiak ngei an tulani tina soya Hansi Flick hian player tamzok ani nu khan anauten theitop an chhuat talawa ngain khatianga khelo turin theitop chua englai po 100% petur anni thu thrilchiat non adua anaute hi mai sana ngei abezui don ani La Liga match langsar danga Espanyol laka Atletico Madrid an tloma gol ni gol khatin Espanyol mol nei tu hi an chak he match a hian Minisom thum pasarina Atletico Madrid hian Julian Alvarez mangin man ruaya chakin be seina po an nei lian hle ma se second half a gol ni an chua Minisom sari pathumna Espanyol hian Miguel Rubio mangin an sipuran suta Minisom riat palina mila manga an chakna gol khung zuin Atletico Madrid hi season thar an match masabera an tlom ngal ani France League sangber League 1 a Nantes le PSG in machona gol khat lutin PSG hi Minisom ruk pasarina a Vitinha gol khung mangin sikhat fain an chaka Vitinha hian kumina champion no moi paruka choya League 1 season thar tran na matcha team captain Amben Reng chungin gol khat khungin atima chak pui ta boka Ballon d'Or nominee zingami ania aming hi alian zui zel don ni poina langa ache that zui zel phei chuan abu khi arizwal vetial tial mai thei Vitinha hian kumin san hi somni panga hi amang thalea player lotling berte zingami ani hian season thar chon kai poin a form tha a chom nung ta zela team khai pa ni in team changna gol a khung ta hial ani he match a hian PSG captain pa ngai Marquinhos a in lan lovani England Football League sangber English Premier League po zirtomni zana tang khan season thar kheltran ania zirtomni zana Liverpool in gol nia Bournemouth an hne nuwa inrin ni zan khan Aston Villa le Newcastle te gol khung lovin anin ne to ka
Newcastle hian ball changtam zokin goal khungna hun tha po anin siam tam hle a ma se Alexander Isak chhor thei talo club hian a mor bok thei an nei tha talova hun tha an nei an khoral fai vek ani Brighton le Fulham te goal khat ve ve khungin anin hne tok boka Brighton hian minute somnga pangana Matt O'Reilly penalty goal mangin man ruaya Brighton hian he goal hi an chak pui teu hle Fulham hian hun pa ngaya an su thei lova ma se additional time an mangtang kaya minute samkwa pasarina Rodrigo Muniz mangin an sipur an su ta sham ani kai thar team Sunderland in Granit Xhaka captain an hnuaya London club West Ham sithum final ne ngala bulan tran tha hle Sunderland tan hian Eliezer Mayenda an minute samruk pakhat na goal hmasuai khungin minute samsari pathumna Daniel Ballard an khung bel velea an goal thumna hi minute samkwa pahni na a Wilson Isidoran akhung ani West Ham hian bolan changtam zoka goal khung narem chang anin siam tam zok boka ma se Sunderland hian amor an bok fu zok ani team captain Son Heung-min an chana wanga captain thar nei Tottenhamin team manager thar Thomas Frank a kai hroina hnuaya English Premier League an match masabera kai thar team Burnley sithum fain an neya Brazilian forward base phak lo thin Richarlison tangkai ngalin goal ni akhung Richarlison hian minute somna le minute samrukna goal akhunga goal khat dang hi minute samruk parukna Brennan Johnson akhung ani inrin jan in khelna hnung bera Wolverhampton in Manchester City mi khwalin City hi an chak chiang hleya in khel thunun chungin sili fine an chak City tan hian Erling Haaland an goal ni khungin minute samthum palina le minute samruk pakhanna akhunga AC Milan atanga an laklu thar Tijani Reinders Dutch midfielder hian English Premier League a debut match hian goal khat khung bokin minute samthum pasarina an team goal ni na akhunga minute samriat pakhanna an goal lina French playmaker Leon atanga an laklu thar Ryan Cherki an akhung vele boka Cherki po hian English Premier League a debut match goal akhung ngal ani he match hian City hian an player thar Tijani Reinders si bultan tu zinga an tela a khel thaleya Dutch midfielder hian theina anei san ziate physically po a that tok ziate alantir chiang hle Wolverhampton laka a hnok tluan thaka goal khat akhung ba ka hian City game tinghet zual tu zinga atel ngal dera paper system amil ngal thlup nimain alangani Tijani Reinders si AC Milan tan midfielder ni chungsiin goal khung kholania midfielder goal khung theitak goal pai midfielder kan ti thin zingami ani chu City a po hian a chom ngala English Premier League a match khatna goal khung ngal der ani Manchester City hian an defender thar Ryan A Nuri po bulan tantira an goalkeeper thar Trafford point goal ve ngalin an role thar player thang duang Rico Lewis le Oscar Bobden bulan tan boka Kevin De Bruyne omlona Manchester City nima sela City khel athaleya an game ngeta an game tempo aranga pepan nuaya na satakin ma an son thar vele ta ti po amu thiam thei ani Wolverhampton tan khan ma chon an haw tak le City tan Wolverhampton laka silifaya chakhi fiana haw tak klinga then khachun kan ngai lo mai theya ma se season liamta a City game thatok lo thin le Wolverhampton laka City game khai khin chon ma sona tam tak mu tur a om ma se City hian team thajok team nget zoka ngai te an ma chon huna an team quality tak tak hi na sazokin alang do na chumi huna chuan chik zokin City game te po hi kan soi zau tura ngaila chumi huna tan chuan khekri photang pathiani jana khan English Premier League match khel chun zom niin heta hian Chelsea an chak zolova Blues hian FA Cup le FA Community Shield champion lai Crystal Palace an mi khuala gol khung lovin anin ne tok Chelsea hian hun tha an nei tam hleya ma se goal an khung thei tlat lova Palace lamin free kick atanga goal an khunga wala ding ma ge hi fola match referee in angai awangin goal a pomsak an nilova Crystal Palace lam an lung oi lo hle Chelsea hian goal khungna hun tha nei thama sela a moran bok fu thei lova Estevao Willian an ama asial sette Pedro Neto tana khung mai thei tura lang to akian phal lote Andre Santos an chance thazet a khoralte an defender chaloba a pet goal lote kha Chelsea tan chuan uiwangwang tham atlingang an khel ero anung tha ma se an tiat puini lova ngai laka point thum an hlo chuak zo lo hi chu in siam that ngal an ngai ani Chelsea boss Enzo Maresca an a player thar te ring tokin bultan tu som pakhat zinga Dortmund atanga an laklu English player Jamie Gittens atel ngala tin an tar hnung lama hian
thok khat laia a hnol zinga tel chaloba an bul tanin abula asiam ponga an bula tan boka Chelsea game anung tha a an chevel po amu nama gol khung tur ero in finisher an nei thatok lo deuem o ti theiania chuti rual chuan van doi tumte po hi football a hi chuan a om ve hrim hrima chu wangin Chelsea hian tun season a hian goal an khung le nual te po be sei le ta photila an goal bo anatoka an tha a thau tha boka an no pang rual sing seng boka chu wangin he team hian tlar malam goal bo po an tina chhole viawin rin oma chuti rual chuan an tlar hnung hi a phuilo le angem ti lai hi chu zona om thei ani ome Crystal Palace laka clean sheet nei ma sela Chelsea tlar hnung player te han en wangwang hian a bikin center back lai tak hi tlemin an tran dewa nga yangem o ti theiania an rin rol levi colwill ain hliam reidon boxia chu wangin blues hian center back thar thatok tak an la lut lawani chuan an tlar hnung hi an talboi chang awm ve thin mai thei chulai borvel chu he Chelsea team a hi chuan ngai ven om zual lo thona tur om lian zual te po ati thei ome ma se Palace laka ero an khel chelem lova an chevel po a hmu nam fu mai season liam ta English Premier League ka season mang thapol tak Nottingham Forest sian an mikhwal Brentford gol thum gol khatin an hneya bulan tran thale he match a hian minute nga na Chris Sudan gol maswai khungin minute somli pahnina Dennis forward Dan Endoye an a club thar Nottingham Forest ana a gol masaber a khung boka ani hian English Premier League ka a debut match a gol a khung ngal ani farsa fun pek bela Chris Sud bokin khung belin hun chan vea Nottingham Forest sian sithum fa in man ruai Brentford in season masa an forward poimo pani Embeumo le Wiza te an chhor thei to lova Embeumo United laka an chana Wiza la chuangiet ani awangin team squad a atel lova hei wang hian an goal bo po anatalo hle ma se second half a goal khat khung ram thawin minute somsari pariana penalty atangin Igor Thiago an akhung ani English Premier League matchday khatna a in khel ngai ven hlo bera Manchester United in Arsenal an mikhwala Benjamin Sesko le Victor Gyökeres te khelna team in machona hian in khel mu nom kan mu Manchester United manager Amoriman Onana a thla a chan chu training na ani aya ti tha an omwang ti asoi United hian Turkish goalkeeper Bayendir bulan tran tira tlar hnunga defender pathum Leni Yaro de League so te an ding Anma Diego Dalo Casemiro Fernandes le Dorgu te an dinga Anma lea Embeumo le Mason Mount Baka Matheus Cunha an ding Arsenal hian 4-3-3 formation mangin goalkeeper David Raya bokin bulatana defender Ben White Saliba Gabriel le Calafiori ten bulantrana midfielder Martin Odegaard le Declan Rice te kianga an player thar Zubimendi an bulatana forward Bukayo Saka le Gabriel Martinelli te kara Victor Gyökeres an bulatran bok Arsenal hian bulatran tha Minisom pathumna an Italian defender Calafiori mangin ma an hruai der English midfielder Declan Rice corner pet United goalkeeper Bayendiran akut veilamin khoiman ma sela abeng perna zawlova far post lam naya ball per zuin tu man toklo poni sela a goal don thoni in alanga ma se Calafiori an tauman shramin a goal khunga a chantirani Declan Rice an corner pet khan 68 boxa bola dropa United goal a hnai hle tu man toklo se goala akwa lut nge yang ti thei khopin goal a hnaya khatiang kara khan Saliba an United goalkeeper che ti buain goalkeeper tana nokzong in a khosa a Bayandir tan kha chuan lam thei ani ma se chuan lamatling lo thung Saliba khan ball tau atum shan lo ni mai na langa ana chu goalkeeper ti buai kha Khamia khan achiang to ka ball tau tumin azuang lo hrim ma se Bayandir khan ball nek chua atum kan ti don nge chum chua atum kan ti jok don akut veilam kha humru ve viau ma sela ball ati perna zongang lova Calafiori tan tau thelpo ni sela a goal zui ngei don ti achiang United goalkeeper Bayendir khan kha ai khan ti perna se a goal arin om lova chuwangin goal lo thei reng a goal ti in Manchester United goal chua dan kha a soi theya goalkeeper chet fu tok lo Arsenal in an chhor tangkai ati thei bok chuti rual chuan Arsenal kha fak theina lion oma set piece an special na alang chiang le an na an ria Saliba an ball tautum si lova tangkai taka che da late Declan Rice ball drop na lai fu ziate Arsenal khan an zirdan takin set piece khan chet an lati a hriat thiam thei goal luna khan Patrick Dorgu khan
Calafiori kha aveng thalo hle ti po replay a khan alang chiang hle he mecha hian Manchester United in ma taka goal chuama sela an khel chelo hle a Patrick Dorgu mangin goal banan pet pera Matheus Cunha an atheina sanjia lan tirin Arsenal player pathumin anchil man chung point thatakin bola lu pui theya hun tha a in siam ma se gola ape thatok lova goal ngat sela chuan solo goal ro pui zinga chiartel thei ani ang Matheus Cunha hian a khel tha hle a Arsenal player ten ball an lak sak hlei thei lova second half a embeumo atalna zual bok nen David Raya na hau tak siam tu zinga atelani hun top lama Arsenal tan saka an akhung teu hle boka Matheus Delican lo block sak lo pheise chuan a goal chiang viau mai thei in khel boruak tang tak kan hmuwa game tempo po asang hlea heta hian Arsenal hian goal an nei hnuin anin veng uluk zual hlea hlawtlingin sikhat fain Old Trafford an chaka Gunners hian match hau tak taka point hum hlutak hlo chuakin English Premier League season thar bul an tranta ani he match hian Arsenal game bi kha soima satalokila an striker langsar Gyökeres anil thak ti theiania number 9 striker pa ngai ani na kha Arsenal game nen khan ain mi lo emoni o ati rum thei Arsenal mamo chu number 9 striker ni in soithina nia ma se aloni chi em kha match atang bi khachuan ngai tua tham atlingani Victor Gyökeres khel chung khan Arsenal game a khan midfielder tele forward te kara tlazep azam khom tu tha anom thin lova Gyökeres kha United player te khan anven uluk wang te po ani thei tho boka ma se Arsenal in counter na chance an nei thei tura achuak thathin lovani anuwa kai Havertz an Gyökeres aron thla khan Arsenal game kha adang daya Havertz khan ball azong muthiam leya Arsenal game a khan Gyökeres ai chuan kai Havertz kha alatang kai jok ni in alang chu wangin Victor Gyökeres hian in siam rem nan hun alamamo don ti alang theya a in siam rem wat lo chuan English media pressure na tak nen flop rong akai thuai theyang Gyökeres ni lovin Havertz khan bultan ta jok sela Gyökeres a khel hun chung angkha khel boxe Arsenal khan kha ai khan anchulet na thin nge yang ti arin theya Arsenal game Mikel Arteta tactica khan Swedish striker Victor Gyökeres hi alatlang ne lutuk lovani an midfielder thar Spanish player Martin Zubimendi ero atheina asang hle ti alanga playerin tlak tak ani ti kan mungal ati thei ome Arsenal squad chatak zia kha bench atangin Jorian Timber Noni Madueke Mikel Merino Kai Havertz Lewis Kelly te an lu tira alut lo zinga Mosquera Valencia rin rol thinte Leandro Trossard le Waneri te antela Khovela goalkeeper Mantamber kepa ala omcheu bok Christian Norgard te kha squad a an la tel lo le ngal Arteta hian no moi lian a choi pui lawani ngat chuan a chung cha ngai tu that atul ve to nge yang chutia ngai dan nei theina khop squad cha aneya Spanish manager hi tun season chu a hlotlin ngei a tulna alian zual hle Manchester United game kha a thata hleya amorima hnuaya an khel to china anin rin tok bertum ani lo po in anin rin tok zualna game zinga atel nge yang abikin Matheus Cunha tangkai zia kha a ball ken a nget si a ball a fing box si United game a khan ngong a thalamin anei lian hleya Brian Mbeumo po akim kilova mu na matlinga a huai sen na le a fighting spirit thalatuk te kha United trantu te tan chuan lomna tham atlingang Deli kha a nget ta le boka tharum anga pia lama a timing a dik thin leya United tan arin tlak zel bei seina po alian lo thei lawang ma se Mason Mount hi chu ain siam thawat lawani chuan United a hian apoi mo rei lovin arin omani Benjamin Sesko kan hmuna in kan hmurei lova hria thiam ala har deu United boina turnia langta chu goalkeeper hiania Onana hian Asia athak lawani vai chuan Bayandir hi season pluana rin rola nei chi anilo mai thei goalkeeper thar almamo taviewem o ati thei Sesko hi afu chuan Asia viawanga afu lo chuan striker tha mamo na alian zual thei bokang chan siam thiam player an nei thata viawa ma se akentel finisher an nei that atul don ani ma se United hian apoi mo ber point thum an lo chuak lova chu wangin an tan khel that ringota lomna tura om lova point an mamo an lo chua atul an khelma ba ka an chak hlei thei lo zelani chuan an khel thlengin a ngong na thei dona an form tha thei tak tur atham ral zui thei don chumi a thlen lo nan chuan United hian
chak an mamo don ani amoriman Arsenal laka anaw te khela faka English Premier League ka team zongjong ne thei khop an ni zia an lan tir chiang lea angai ani transfer thuleng kan soimain Inter Miami result soikai talokila pathiani khan Inter Miami in MLS match ha LA Galaxy goal thum goal khatin an neya Messi an goal khat akhung ba ka assist rum khat anei tela Jordi Alba le Luis Suarez ten goal khat ve ve khung bokin Barcelona player pathumin goal khat theu an khung mangin Inter Miami hi an chak ani tihian Messi hian USA League sangber MLS a hian match somli pali khel toin goal somli khunga assist somni anei tela match somli pali atangin goal contribution somruk anei tling der towa Inter Miami tan in elna khel zonga match somsari pakhat khel toin goal somnga pakua akhunga assist somni pariat nei telin match somsari pakhat atang hian goal contribution hi somriat le pasari lai anei tling der to ani Messi hian a career a ram le club tan match sangkhat za som pasari a khel tling ta a goal zaria somsari panga khungin assist zathum somriat pakua anei tling ta a Messi hian match sangkhat za som pasari atang hian goal contribution hi sangkhat za ni somruk pali anei tling ta dera football khovela Messi aya goal contribution nei tam an omlova Messi hian he a record goal contribution nei tam ber ani na hi apun tir ta zel ani zanina in elna then khat an khelchun zom dona chungzinga chon English Premier League ka darsom panhi lechan ve hian Leeds United in Everton an mi khwalanga La Liga a darsom panhi lechan ve a vek Elche in Real Betis an mi khwal don bok ani transfer thulengai thlakchun zom ta ila heta hian BBC na atarlana Talksport in tar langin Manchester United chon Brighton midfielder Baleba an hoisan nuin Crystal Palace atangin Adam Wharton kum samni pakhat mi English midfielder thangduang takhi laglu antum thar vele ta Wharton hi transfer kongka kharma ngein laglu man andua season tharatana midfield ti changna tura an be se sanjinga atelta ani La Gazzetta dello Sport in tar langin Inter Milan chuan Chelsea ina Alessandro Bastoni kumsomni parukmi leyan dilna an lo nola Blues hian palmaktere somli pathum the chuagin Bastoni leyan tuma Inter Milan hian an phal lawani ESPN in tar langin RB Leipzig Dutch midfielder kumsomni pani mi Xavi Simons chuan a khelmek na RB Leipzig club how to te hril hretoin Chelsea zom ngei aduwa Bayern Munich le Manchester City ten be se bok ma sela Xavi Simons hian Chelsea zom adu berani Gazzetta dello Sport in tar langin AC Milan chuan Danish striker Manchester United tana khelme kumsomni pani mi Rasmus Højlund palmaktere somthum point pani Borvelin laglu thei anin be seya Rasmus Højlund a hian an hlotling lawani chuan Juventus tana khelmek Serbian forward kumsomni pangami Dusan Vlahovic lam an hoidon ani Melin tar langin Nottingham Forest in Manchester City atangin Rico Lewis laglu andua Mase Lewis hian Manchester City a khelmek na club hi chuasan tumna anei lawani Telegraph in tar langin Manchester United chon Aston Villa atangin Argentina goalkeeper kumsomthum pani mi Emiliano Martinez an umzui chunjom zela ani baka hian PSG goalkeeper Donnarumma a po be seina ala nei ve de den ni in tarlan ani United hian Andre Onana English Premier League match ma sabera Arsenal an ma chon tumin an thlau thla training na ti thazok an omtiin achan soibok ma sela United hian goalkeeper thar an lalu thei ni chuan Onana hi an thlau thlak chun zom zel arin omani team talk in tar langin Roma chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laglu andua transfer fee a Paul Magdalene somni Borvelin anin rem thei abese omboka ma se hlo chungchang hi an buaina ani taria Roma hian tuna Sancho an United a hlozat kar khata paun noi ni singa hi an pe ve thei don lova heiwang hian Jadon Sancho hian club dang ama leingam tu an om chuan hlo aphut angjat an pengam bokani chuan Roma nola club dang pan mai adu don ni in tarlan ani chuti rual chuan club dang ama leingam tu an om lo chuan Roma a hian hlo ti hniamin huamin alu mai arin om heti lai hian Roma vekin Manchester United atangin kumsomni parukmi Dutch defender Tyrell Malacia laglu andua andor meka Turkish club Besiktas poi Malacia hi laglu andu ani team talk in tar langin Atalanta chon Fulham atangin Brazilian forward Rodrigo Muniz kumsomni palimi laglu andua
pan makte doi samthum pali point panga velin an deal don ni in tarlan ani Italian chanchin buten tar langin France forward kumsom ni parungmi Randall Kolo Muani tuna PSG player ni mek PSG a tatlum lo tak hian Italian club Juventus zom adua Juventus a hian a hlo ti tlempo ain huam ani Spanish chanchin buten tar langin Tottenham chuan Real Sociedad atangin Japan forward Takefusa Kubo kumsom ni palimi laklu antum team talkin tar langin Burnley le Sunderland te chuan Copenhagen atangin Brazilian center back kumsom ni pangami Gabriel Pereira laklu antuma anin chu mek Spanish chanchin buten tar langin Arsenal chon Barcelona midfielder kumsom ni pariat mi Frankie de Jong laklu andua player annei sa zinga de Jong manatana kaltel tir phalte po annei ni in tarlan ani Italian journalist Romano Natarlan danin Atalanta Italian club chon Inter Milan atangin Nicola Zalewski an la ludona transfer fee euro maktadwe som pasari an seng don Inter Milan a bultan tunghet zinga tel phaglo Nicola Zalewski hi Atalanta a hiam player poi mozok ani thei abeisei omani Italian club AS Roma chon Aston Villa atangin Leon Bailey lona ho antuma inremna annei hnai ni in Romano anatar langa Leon Bailey forward tlan chakle cherang tak hian season thara Roma kor a hak ngei arin omani lona ho tura anin dor mek na hian anin rem theiani chuan a ngeta in lezui theine turin thu an thlung tel ngal don Aston Villa player tangkai thin kumsom ni palimi Jacob Ramsey chuan Newcastle United azom felta Newcastle hian amana pawn maktadwe somli an seng ani English midfielder hian Newcastle hian kumnga dai contract aziak ani prediction lo magam podona Manchester United in Old Trafford Arsenal an mi khwala 1-0 Arsenal an chakna kha kan podon hin ring digi dom nual mai kan lom khop maya lo ring zel ula anh ke frena dekha lo chir ul kula tumdanga po lo ring zel tur hang som thar ani edian kan potang awan nei nei chu van nei to maya cheng sanga dong tur kan podon ni hei hi ni dona dang song hi chun van duai ta tu bernge kan enang Facebook atangin MS17 changte MS17 changte vani tani Facebook a hian ron be pop don chewa in predict na account atang hian chuta chuan lo mai don theidan tur te khan lo bia chunga lo ngai event tur ani